Ya, halo everybody, kembali live lagi. Gue coba landscape lagi ya. Mudah-mudahan gak ada gangguan. Kita bakal coba namatin malam ini guys. Kalau nggak tamat ya udah besok. Ntar gue buka sambil buka guide. Kayak grindingnya udah cukup banget guys. Menurut gue jangan terlalu OP. Biar ada kesusahannya gitu dikit. Ntar guys ya, buka guide dulu. Ini udah ini kan, tapi ya menurut gua udah banget sih guys, ini sampai 56 gitu MP nya cok. Kita belanja aja dulu ya. Gue pengen belanja dulu deh guys. Item mana ya? Gue lupa tempat belanja item di mana. Gegara keseringan main Arpesmon. Arpesmon makin seru guys sekarang. Menurut gua ya. Potion butuh gak sih? Kayak nggak banget deh. Ether sih yang butuh banyak guys. Ini gak sih Ether aja. Beli ini deh. Bisa beli 7. Gue ada 4 cok elixir. $50. Let's go. Udah cukup. Gue cuma butuh itu doang sih. Maiden Kiss boleh deh. Gold Needle. Gue beli 1. Blow on dah. Beli 10 nyet. Udah yuk. Kita ke rumahnya si Paul Bohemian. Let's freaking go. Woi, kamu Malam Sigit. Well, just when get the Emperor or the Dark Knight. Then but grab the airship. Anjir, airship gue. Woi, dikasih ini guys. Ini good, bener kan ya? Terus abis itu gue ke POV. Nih, ngeselin yang ini nih. Nah itu nggak nge-lag. Kemarin error emu nya nge-lag. Error guys. Jadi nggak bisa dicepetin. Cheat tadi di dalam bang. Oh iya, ke-cheat dulu ya, lupa gua. Tuh cheat and then Paul, salah gua. Talk to cheat and Paul. Cheat di sini kah baby? Ini dia. Wah sakit deh. Udah tua. I'm a mess is what I am, but my airship made it through without a scratch. I wanna land it to you. That's land ya, you hear? Katanya, I'll be wanting her back. You take good care of her. Cuman minjemin ya, terbalikin kata dia gitu. Cheat no, hold on. Gue die deh nyet. Ya ngopi dulu kali bang, gitu naik bot. Barusan nyeruput. Ya kan. That was shit dying waste, you know.
He knew he was dying and he was ready. He planned it. Ini rada ngena juga. Gue kalau udah kena ada yang meninggal gitu ya, wah sedih banget guys. Aspal Mesia. Dah yuk. Come on man. Here we go. This is the final battle. Everybody. Oh shit. Come on man. Mau pakai kapal atau enggak? Aduh, Palom. Palom di sini banget, guys. Bisa ya nyebrang ya? Sini kan bisa. Buang-buang waktu Jun. Ih, kenapa ya gua nggak 99-in aja guys? 99-in aja yuk. Jadi nggak usah ini guys, nggak usah MP, nggak usah takut kecil-kecil gitu. Soalnya ada ether kita 99 gitu kalau kata gua. Nah kan ini udah nggak nge-lag guys. Kemarin nge-lag anjing pakai streaming landscape gini anjir. Namatin with my way gitu kalau kata orang-orang ya kan. Pick me kan gua. Dan apa? Ada ini lagi nggak sih guys? Ada beli lagi nggak sih? Palmesia near the desert and drop in. Get it all 17 cek. Bentar guys. Alright, udah ya. Berarti udah nggak ada apa-apa lagi guys. Kita bantai pakai beli lagi nggak ya? Beli lah ya 30 lah guys. Cottage belilah 10. Elixir beli, abisin guys. Abisin gak sih? Terlalu boros guys. Terlalu greedy guys. 5 tuh menurut gua ya. Tapi apa yang mau dibeli lagi anjing? Tuh beli lah ya. Push tinggal 4.000. Are you ready for the rest of my life? Anjay, ngomong apa gue sih Jun? Ngomong yang bener Jun. Let's go. Here we go. Here I come. To the Palmesia Castle. Here we go again. Save dulu. Let's go. Here we go again. Tonight you will find me. Oh shit, itu bisa gak sih guys? Gue lupa lagi. Oh nggak bisa nyet. Ke bawah goblok. Aduh. Nyari wizard susah juga ya. Ternyata wizard tuh yang mukanya hijau guys. Ini juga hijau sih, tapi hijaunya nggak kereng banget gitu. Tonight you will find me. Tuh mulai ngelek-ngeleknya guys. Kelamaan deh.
Pukul nggak sih nyet? Ntar HP gue panas lagi. Tonight you will find me along the lakeside, flipping nickels and dime for. Come on. Oh, kita ke situ kan. Flipping nickels and dime for. Kapal gue soalnya di sono, guys. Waduh. Ayo serang aku, serang aku. Yang tadinya cuma 200 darahnya sekarang udah 1000 nih. Si Richard. Ultima belum gue pakai loh, guys. Bisa nggak ya masih pakai Ultima? Apa sih di dead gini? Kelamaan gitu loh, guys. Tonight you will. Loh. Ini palem bukan sih, guys? Nah, ini palem. Terus then boat over puff and grab the airship. Mana airship anjing? Puff aja bukan palom, kocak. Beda goblok. Oh, di situ nyet. Jun, gimana sih Jun? Sorry guys. Gak fokus. Udah lama. Naik bot, gak nyuruh gua kopi lagi bot. Sial, gak fokus guys. Boat over katanya. Tonight you will find me. I don't know man. Come on man. Mana musuh? Musuh udah pada takut sama gua, asik. Bukan di sini ya guys. Bukan. Tonight you will find me along the lakeside. Udah ngebut banget nih Pirion gua. Here we go again. Mana? Oh ini ya. Anjir, kapal gua di sini coy. Fly to the fly to the Palamesia. Istilah Palamesia near desert and drop in. Palamesia. Where is the Palamesia? Enggak jelas. Wow. Di sini bisa beli nggak bisa ya? Mana desert dah? Where is the desert? Come on man. Kelewat kah guys? Oh ke bawah. Tonight you will find me. Loh terus? Lah masuk ke mana guys? Sini.
Boleh gak sih save dulu? Takut. Pakein Palemesia ya? Palemesia. Apa sih namanya guys ini? Mana yang kemarin kita dapat? Ultimate Tome, the ultimate magic shot away by the ancient. Kasih ke dia aja deh. Cir, masih level 1 ya ultima gua. Sedih banget hidup. Oh, turunnya di sini nyet. Ntar kita lihat dulu map ya, biar gampang. Apa namanya? Castle Palamesia. Jir, banyak banget cok. Tuh, gak bisa lagi. Tujuh F. Right, jangan ambil B. Kita ada di mana guys? Duh. Kita di mana nih? Ntar dulu guys. Loh, ini gue di mana guys? 7F. Oh, ini jatuh dulu ya guys. Dah kabur. Ini kayak harus jatuh dulu deh. Wah, anjir golemnya. Wah, itu nggak bagus sih guys, yang itu guys. Ini juga nggak bagus telek. Cobain Palamesia. Palamesia Ultima guys. Lobet. Duh, lupa ganti lagi. Soalnya kemarin gue bikin sepan baru kan. Oh iya nih, gue harus jatuh guys. Terjatuhnya paling ke bawah banget. Mang telek nih. Gue lihat-lihat. Tuh, emang begitu. Jangan ke B. B itu sampah.
Diamond Cuirass. Nambah nih guys. Jangan deh, buat dia aja. Nah ini gua ada lagi guys. Udah cukup ya. Terus kita ke, kalau gua kecil tembusnya ke wah, kita harus ke D dulu sih. Iya guys, ke D dulu guys. Tapi hourglass guys, hourglass penting gak sih? Coba lihat lu, dapetnya hourglass. Ah elah, nggak penting guys. Langsung ke C ya. Ya langsung ke C aja. Berarti kita ke atas. Kita naikin Ultima dulu. Ah lupa ganti lagi. Keracunan kan lo? Reaper. Ini gue ganti dulu guys, lupa gue. Gue udah ada poison egg sih, lupa gue guys. Oh ada lagi satu lagi kok. Ini berarti kita ke sini. Terus ke bawah. Bawah terus. Oh my god. Ora sakit, ora sakit. Buset. Wah, gak bagus ini guys, gak bagus ini. Mati dong. Aci 31 cok. Mati. Gak jelas, gak jelas. Ini ngeheal diri sendiri dah. Mana live dia? Oke, lu udah nyerang ya. Lu nge-cure. Gak mati loh. Sunblade guys.
179. Oke. Here we go. Heal dulu deh. Kalau jalan jadi ini guys. Oh my god, teori gue salah lagi dong. Kok kabur gak jelas banget. Kalau emang gak mau ngelawan gue, gak usah ngelawan bang. C. Sini dulu, ngambil item. Cier. Dia masih hidup loh. Ah, kenapa sih? Gitu dong, agility naik. Kita ke bawah dulu guys. Hah? Inventory full. What the fuck? Penuh apa aja guys? Apa ini ether? Apa ini? Oh ether ya guys, ether ini anjir. Ini buckler juga lagi anjir, nggak data. Nggak jelas guys, itemnya jelek banget. Racun dong. Apa sih mau di stop why kelakuan. Wah nggak ngotak anjing. Ini buckler guys, nggak jelas banget. Useless best offset, you know. Kabur nih. Kalau satu kabur deh guys. Nggak jelas. Ih, naik lah guys. Kok bisa naik ya kalau dia kabur juga? Oh, kalau tahu gitu mah gue grinding begitu aja ya. Tonight you will find me. Oh shit.
Apa sih? Mau lu apa? Duh, nge-live gak sih guys? Apa sih? Bantai ya nggak sih guys? Udahlah. Wah ini sih harus diinin ya. Pakai item deh sekali-sekali guys. Cuma di stok anjing. Tonight you will find me along the lakeside. Ini kayak equipmentnya deh guys. Jing pakai gold hairpin jadi kayak cewek loh. Nih biar nggak gonodai banget dah lu. Sedih banget kelakuan. Terus di sini ada Thunder Spear. Boleh nih guys. Ke kiri dulu ya, ambil Thunder Spear. Di sini ada Thunder Spear. Tar dulu. Lu dibantai ini. Lu bantai ini, please cepetan. Dan banyak cincong. Anjir, Blizzard ya. Boljuk sih guys. Santai aja lah ya jalannya. Tangan satu nih gue mainnya. Mau kritikal apa juga udah kuat gue sekarang. Tonight you will find me along the lakeside. Spear. Monster. Dia Imperial Set. Bayangan Imperial. Pale Messi ya, cok. Racun dong. Masa nggak kena racun ya kan kalau kata gua. Pale Messi ya Ultima kebalik mulu gua. Aduh, kena lagi. Apa lah ya. Masih curse. Oke, magic deh. Kasih ke dia. Kekuatan flame atau es.
147, 159. Oke. Berarti kita tinggal lanjut saja. Kemana? Oh shit. Here we go again. Situ sakit banget dah. Racun kali bang. Nih ultima gue kasih. Wow sakit. Capek gue ngehil anjing. Ntar aja guys ya, ngehil di sambil bertarung aja. Flipping nickels and dime for the rest of my life. Anjing sakit boy. Ngincernya ke situ mulu, telek. Mati lagi. Jangan males Jun kalau nggak heal. Kayak item aja dah. Pakai ini aja guys. MP habis ya, masih tinggal 2. Ultima. Wah ngeri banget. Jauh anjir, dia di belakang guys. Bohong banget kagak. Songong lu, gue liat lu ya. Ini mas sembari naikin level, naikin HP gue. Ke toh ha? Ke sih oke guys. Ke sih oke ya. Sand spirit tuh apa ya? Buat apa guys?
Ada gak gua? Crystal that maximize spirit. Alright. Ambil sih kalau kayak gitu. Terus kalau ke G ada item sleep grass. Sleep grass buat apa guys? Ada nggak gua? Nggak usah lah, sleep grass mah. Ke G dulu baru ke H. Come on meh. Dragon armor guys. Tujuh. Wah. Wah ini berlebihan sih guys dia. Menurut gua nih dia berlebihan. Nah, lu ini aja. Nah, beda dikit doang. Terus lurus. Ambil di sini dulu, ada item. Aduh, beracun. Gonna die. Aman ya? Gue ngecas kan guys? Aman. Itu gak ngecas lagi telek. Paksa buat ngehil aja. Lu gila lu ya? Wih, damage macam apa itu? Aneh lu, aneh. Diamond helm. Ngurangin attack ya guys. Whatever lah. Jangan lupa dia dikasih item coy.
biar kuat guys. Habis, magic habis. Apa sih Jun? Yang bener lah. Cukup. Tonight you will find me. Oke, gue bakal ini deh guys. Tadi dulu guys ya. Ngaruh nggak ya ke dia? Skip wizard stop. Oke, ini bisa nge-healing kan berarti ya? Apa sih Jun? Nggak jelas. Wah, hilang ya? Satu-satunya ini ya kita tes lah. Don't be ridiculous, Bun. Siapa yang darahnya? Oh, nggak kena ya kalau dia itu ya? Tidak bisa guys, mending nggak usah. Gue kira bakal bisa nge-heal gitu loh. Sini kan guys. Salah bego. Ke atas, salah gua. Musuhnya ketemunya di situ lagi nih. Oh enggak, masih jauh guys. Kenapa gua ultima ya? Kenapa tidak ultima? Kabur kalau sendiri anjing.
jelek banget dah. Gila lu ya. Gila dia guys. Terus kalau udah ke H, I itu ke iya ada Sunblade lagi guys. Elixir banyak banget. Kaknya tuh di mana? Oh, ini dulu ya. Ini gue di mana guys? Kalau H tembusnya di loh. Kalau J di J ke L itu lanjut. Ya pokoknya kita ke M dulu lah. H ke I dulu ya guys. Kita kesini dulu. Aku mau main. Lu nggak kira ya deh. Enak aja mau nyerang. Tonight you will find me. Terus ke I ada ini guys, Sunblade, lumayan buat koleksi. Gak koleksi sih, dipakai. Cih. Aduh, ada monster. Gonna die you.
Pinter banget ya. Giliran ini giliran udah terakhiran baru dah dikasih duitnya banyak. Duh, ini bolak-balik sih guys pasti. Tapi di sini musuhnya lama-lama dah. Enggak juga sih. Aduh, mendingan lu nge-heal gak sih, Nyet? Tonight you will find me along the lakeside. Ke M dulu nih. Ada sesuatu yang penting soalnya. Banteng ini dulu guys. Ini aja deh, cure. Shit. Aduh nunduk. Gak usah nunduk gitu loh. Here we go. Tonight you will find me. Nah ini penting guys. Itu dia elixir boy. Terus kita balik lagi. Iya balik lagi guys. Hah? Kabur nih. Jir, sakit juga dia guys. Oh my god, bahaya banget. Bisa nggak sih animasi itunya dihilangin gitu guys? Gila ngebut banget nih orang pada. Aduh, gak mati lagi. Come on, meh. Kenapa orang dulu tuh sabar-sabar banget sama anime, sama ini animasi ya?
Balik lagi. Semangat, semangat. Membosankan, dungeon ini membosankan. Game ini seru tapi membosankan karena banyak dungeonnya. Dungeon terusan dungeon. Gak bisa apa ya, bertarungnya tuh di luar gitu, di kota kek. Why everything is dungeon? Berarti kita ke J bro. Oh my god, so freaking. Oh, everything so sad. Why everything is so boring? Oh, come on, man. Oh my god, so freaking. Ah, yang bener lah, lu nggak bener banget. Masa nggak keracunan gitu aja kalau kata gua. Percaya nggak lu nyerangnya ke mana? Antara dua bawah sih. Oh kan? Ketahuan boy. Diamond Helm. Oke, nggak perlu banget sih guys dia mah. Ini boleh lah. Why everything so sad, Guardian? Dance along the coastline. Wah banyak nih gue lihat nih. Kok nggak drain sih? Lu bisa ngedrain ya? Pikir aja dah. Ngapa diserang mulu dah?
Gila gila gila, gue diserang mulu. Why everything so sad? J bro, J. Mau nggak mau ya KL. Guardian dance along the coastline. Kenapa sih ngincernya kesini mulu? Kan bisa ke tempat lain. Tuh 2 aja. Kenapa nggak ke Virion nyerangnya gitu? Tahu banget lu lemah ya. Lu bisa nyerang Virion. Sebenarnya gue sedih heal sih guys, supaya naikin HP-nya dia. Why? Come on man. Terus kesini. Buset, makin banyak karena musuhnya anjing. Please jet. Ya Allah. Kelamaan mas. Selemah itukah? Gila, gue mau diserang anjing. Kelamaan mas. Oh, hujan lagi guys, gokil juga. Ini mau nggak mau ke N sih. Nggak jelas lo gue liat-liat. Kalau udah di N, oh my god. Oh my god. Ini dia guys. Kelamaan anjing nyerang kayak gini nih. Shit. Shit.
santai nggak sih, Nyet? Kesel banget gua. Tuh aku ngehil diri sendiri aja. Dragon armor guys. Pakai ini lah. Repot gue nggak dipakai-pakai, Cok. Ya cukup. Sama ether. Ya cukup lah. Please jangan ada musuh. Oh, cik, sakit banget sumpah. Gak mati tuh. Aku mau. Oh my god. This so freaking asshole. Animasi kelamaan guys. Takut. Boleh save dulu gak? Apalagi sih bunyuk ini. Nah, depan komuk nih gua heal lo ya depan komuk. Ini dulu guys.
Boros anjing. Habis anjing. Boleh save dulu gak? Save di sini aja dah. 3. Here we to the go. Gue tadi dapat diamond. Save dulu. Here we go. Come on guys. Apa ngangguk kalian ekspektasiku? Ini yang jahat itu ya temennya anjir. Oh salah guys. Ulang dulu guys. Before taking on the boss, remove Richard equipment. Aduh ini masih panjang nih guys. Ya save dulu. Yeah, I can kill you, man. Do you know what rules power Sir Power? The Imperial throne is mine. The weak cannot survive without the strong to control them. How many lives did the rebel throw away when they chose to? The Emperor. What are you? Not that it matters. The empire is mine now, and I have no intention of handing it over. Dihianati kah dia? The Emperor, the empire, I've no need for such trifle now. All the world shall fall by my hand, and the power I gain in hell, and your blood will be the first to spill. Ini mati nih si Leon. Itu monster. Call the Wyvern. You can use it to escape.
Richard, wah dia mau ngorbanin diri lagi ke guys. Apa tuh running slow? Kira nggak ngecas anjing. Blanjo making you rule those words. May the spirit of the dragon lend me their strength. Maria Richard. Oh dia ngorbanin diri nyet. Ya elah ngapain gue pakai ngehil dong. Wah, gonna die. Ini apa? Kasih nongol ceritanya. Oh my god. You're the Dark Knight. Jangan lupa Excalibur. Iya. Di sini juga dikasih tahu. The Emperor has risen from hell. Richard died so we could. Wah sumpah emang ya. FF1 ada yang gonna die, FF3 gonna die. Aduh. Tapi FF3 ada yang hidup lagi, bukan hidup sih. Ternyata nggak mati gitu. I don't know how much more I can take. Well, the Emperor lives, more will die. Leon. Princess, let Leon join us please. The Dark Knight, a rebel? I leave the decision to you. Leon, let's fight the Emperor together please. Come on Leon. Will you join us? Maria, Firion, alright. Wah gue seneng nih. The last man standing you know. Wah anjing grinding lagi dong ini jatuhnya cok. What the fuck pomome. Wah. Dia main pedang lagi anjing. Kapak guys, kapak oke oh iya itu. Doi. Wih boleh tuh dia diamond. Oh dia udah flame sword. Jangan flame sword dong kalau mau. Butut banget lu pakai flame sword. Ini apa namanya? Defender. Ini pedang kan guys? Jatuhnya. Defender tuh tetap pedang kan? Tapi kok bentuknya beda ya? Ikonnya. Isi oke. Ini diamond. Gak cukup. Nggak ada yang bisa. Oke sih dia udah guys. Menurut gua menarik sih. Cuman maksud gua darahnya 1000 banget nih nyet. As dulu. As Hilda buat jadi passage. I've heard there is a place in Mysidia known by that name. It should be a password and earn you an achievement. Wah udah nih. Kita ke ini guys. Darah aman, darah aman. Ya ini mah belanja dulu ya. Duit gue berapa guys? Malah nambah duit gue 100.000 lagi.
Beli item again, you know what I'm saying. Tadi gue pakai apa guys? Ether ya? Elixir banyak gue 13. Phoenix Down ya? Enggak ada yang kepake. Phoenix Down. Nggak ada di sini Phoenix Down. Seingat gue ada dah. Oh ini dia. Oh salah, masih 30 guys. Hypod beli deh satu lagi. Tapi kayak nggak penting gitu loh guys. Ini beli 10 lagi. Mau? Boleh. Terlalu kaya Jun. Duitnya gak bisa habis. Save dulu. Maksud gue, oh nih kapalnya di sini anjing. Gue kira kapalnya hilang anjing. Save di satu aja. Terus ke play itu ke Still Days. Oh shit. Kita ke Days lagi, saudara-saudari. Lewat ya? Belum deh guys. Loh mana guys? Ini buruk, save dulu. Kok nggak bisa turun guys? Apa bukan ini ya? Still Base Cavern. Oh di situ anjing. Salah gua. Oh belum bisa ya guys. Itu namanya masih Palamesia kocak. Ini Kastil D. Oh alah. Nah, mana womannya? Oh yang ini ya, bocil ganggu itu ya. Ini guys. Dragon. Nangis. Oh Richard tuh bapaknya guys. Ya, kenapa semua Final Fantasy Excalibur ya jagoannya ya? Terlalu membosankan. A legendary sword handed down by the dragon. Oke, lu gua kasih Jan Defender dah. Nih, Sunblade. Alright. Ininya masih hidup gak sih guys? Oh ininya juga udah mati ya waktu itu ya? Lupa gua. Ini lu kosong guys. Doi kemana? Doi lari. Goib anjing. Terus habis itu
Additionally, you should have gotten all the missable chests and monsters, so collecting the rest is an exercise in warping up to Jedi passage. Pandemonium dungeon will be end the game and can be left using the teleport spell. The jet passage can be found along Peninsula Salt Altair. Salt Altair, Salt Altair, Salt Altair, Salt Altair, Salt ini kah guys? Malas. Is the blood sword on the final boss to make things really easy. Hah? Easy guys? Seriously guys? Use the blood sword on the final boss to make things trivially easy. It also works on several other bosses found in the Pandemonium. Serius guys, suruh pakai blood ini guys, cupu banget anjing. Pedangnya cupu banget kan guys. Bloodshot itu kan damage kecil banget guys. Serius banget nih suruh pakai itu gua guys. Coba kali ya mau Sunblade ganti, tapi cupu banget sumpah. Kenapa gak suruh pakai itu ya? Anjing gak ada damage cok. Kita kesini gak sih? Guys, kita suruh kesini guys. Tulisannya bukan anjing. Alright. Sini ya, Sword of Altair katanya guys. Can be found on the long peninsula Sword Altair, maksudnya ini kita habis ini kemana guys? Sword Altair tuh ini maybe tar guys. Wah, ini final battle banget anjing. Lewatan lagi. Ini kah guys? Seriously? Bukan anjing. Sword of Altair katanya. Where is the altar, man? Come on, man. Masa di sini, guys? Bukan kan? Apa sih? Fly to the castle. There's a woman about dragons get incredible. At this point, you should have gotten all the missable chests and monsters. So collecting the rest is just exercise in wrapping things up. The jet passage and then Pandemonium dungeon will end the game and can be left using teleport spell. The jet passage can be found on the long peninsula Sword of Altair. What the fuck? Sword of Altair apa guys?
Apa sih sort of alter? Ini kan alter, iya kan? Kalau kata gua. Tuh ini alter, shotnya di mana? Shotnya? Hah? Apa sih guys? Kita kemana sih? Wah ini harus lihat video sih kayak gini nyet. Ntar guys. Final Fantasy 2. Iya ada gua lagi live. Lucu juga. Daftar putar. Oh dia cuma berapa video doang ini. Kok ke kastil kok guys? Hah? Terus kemana guys? Oh ini Jet Patient. Jet Patient tuh di sini. Di sini guys. Ini ya Jet Patient ya. Ini gak sih? Ini apa guys? Jauh banget anjing. Kasuan keep still this. Enggak guys, salah tadi lupa gua. Di ujung sini guys. Nih di ujung sini guys. Nah ini dia nih. Jauh banget. Nah ini dia gak sih? Nah ini dia kalau kata gua. Save dulu. Ih beda ya. Kalau yang main tadi di remake bagusan ini dah guys kata gua. Daripada remake-annya pixel remake aneh dah. Gue ngeliat walkthrough orang kok aneh-aneh ya gambar.
Bentar guys, berarti ini di jadi passage entrance. Ada ini gak sih? Ada map guys? Bentar. Jadi passage FF2. Gak ada lagi. Kita nongol di bawah. Hah? Oke, dari atas dulu berarti. Anjir, PR banget ya. Wah, ini luas banget guys tempatnya, sumpah dah. Ini jangan ke A, jangan ke B, tapi ke C. Ada diamond mesh guys. Ambil gak sih? B, C. Kita ke C guys. Wow, cyclone. Wih, sakit juga dia. Anjing, sakit juga. Enggak sih, nggak terlalu sakit ya. Karena darahnya kecil aja tuh kelihatannya. Bagus. Tapi jadi nggak sakit gitu loh. Here we go again. Tonight you will find me along the lakeside. Wah, yang bener aja lu naga anjing. Ya mati dong. Ya elah, udah mati aja lu. Levelnya naik sih. Along the lakeside, flipping nickels and dime for diamond mesh. Agak lagi nih. Masa gak kena racun?
Nggak bisa tuh guys. Gitu dong, naik darah lu. Ah elah dari tadi. Tapi kecil banget ya. Flipping nickels and dime for kita kesini. Ketemu dia lagi musuhnya anjing. Sakit loh guys. Lobet. Terus gue nemu D-nya tuh di sini. Terus kita ke Hellfire nggak penting, Cat Claw. Sini ada Cat Claw guys. Cat Claw tuh seingat gue ada nggak sih? Apa guys Cat Claw? Ambil kah Cat Claw? FGE. Berarti kita harusnya ke I. I mana? I di ujung guys. Oh ngelewatin kok. Ngelewatin. Kita ambil aja. Beda lagi nih. Miss lagi. Oh kalau darah gua habis banget ini. Oh tergantung darah ya guys. Kali. Wah kayaknya oke nih guys. Ya cukup. Ambil Cat Claw dulu. Pasti ada monster ini. Wajir, ngeri banget ya. Kalau gua nggak kena damage itu bakal miss guys. Oh gitu. Kalau darah gua full itu bakal miss.
Gak 1000 juga monyet. Tapi enggak juga. Habis MP dong. Iya, Cat Claw apa nih guys? Kepo. Gua tampol ya. Oh, Antarctic Queen kayaknya nggak perlu deh. Cir, musuhnya ya gila kali. Tuh full lagi, ya bener guys. Damage-nya tergantung darah yang hilang coy. Siap. Ah, di spell guys. Oh, nggak bisa dikasih spell gitu kali ya. J itu tembusnya di situ. Holy Lens. Aduh, ini Dragon Armor. Gua ada Dragon Armor. Sebenarnya nggak butuh sih guys. Udah nggak butuh lagi ya. Gue udah Dragon semua. Ini belum sih. Ambil kak guys, KS dulu. Berarti kita ini harus ke P dulu. P-nya mana? P-nya di bawah lagi. Muter jauh banget muternya. Flipping nickels and dime for the rest of my life. My god. Wah, jadi kecil. Mati dong. Bingung lagi.
Gila sakit banget. Wah mati. Wah nggak jelas lu sumpah. Lu bakal jadi beban doang gak sih? Pasti ada monster di atasnya. Percaya nggak lo? Oh, kemome. Wah gila, ini harus dijagain guys, sumpah. Gila, dia harus dijagain anjing. Mati dong. Mati dong. Tai lah. Mending dibunuh dulu ya gak sih guys? Baru hidupin. Shit. Salah perhitungan gua. Pasti ada monster. Aku sudah tahu. Wow, King Behemoth boy. Udah lu nge-cure aja lah nyet. Udah tau banget gue lu bakal diserang. Ya lu incer itu dah, nggak apa-apa dah. Tapi abis ini mati dong. Enggak, bagus. Kan gitu enak boy. Dead Idol anjing.
Oke, kasih ini aja deh. Dia udah ada senjata yang asik. Get close sakit guys. Hati 80. 109 dong. Sebenarnya gue mau make, tapi you know what I'm saying lah ya. Terus abis itu kita ke bawah, nyebrang aja ke sini. Aman damai sentosa ya. Oh, kena damage itu guys. Manja bener. Ini harus dilindungi ya ini. Tuh, udah tahu banget gua. Lu defense aja gak sih? Takut gua mati juga anjing, defense juga. Heal deh. Mau Cosmo gak? Cosmo guys. Penuh lagi dong darah. MP gue penuh lagi nyet. Capek kelakuan, cuma nyelamatin dia cek. Wah sumpah guys, ini beban kan ya guys. Cir beban cok. Harus digrindingin dulu anjir, males banget grindingnya boy. Jangan nggak kena damage. Lu jangan aneh-aneh dah. Ya. Sumpah enak banget pakai dia ya. Bisa ambil lucu gini. Ki S dulu guys. Ki gue mana? Gue di ki anjing. Yoichi Bow. Ada lagi guys yang bagus di sini ternyata. Betrayal Fang. Come on man.
Lu defend aja deh, gue carry lu. Mati dong. Masih hidup lo anjing. Bantai deh. Daripada PR ini. Kalau dia udah banyak guys darahnya, biarin aja. Monster. Gila lagi guys. Dia habis sampai gue guys. Wah dia elemen racun nih. Habisin dah MP dah. Lu gila, kalau kayak gitu lu gila namanya. Tadi gue dapet bow ya, equipment. Yoichi bow, a legendary bow of unparalleled power. Paralleled. Kita ke S dulu ya guys. Seriously? Wah gila. Bantai-bantai guys. Woi 2000 banget tuh nyet. Gila 2000 banget nyet, sumpah. Ini guys ini udah dragon armor ya. Bentar deh. Ini gua rasa ini dah. Lebih baik lu jangan pakai ini soalnya lu di belakang. Oke diamondnya. Dah lu di depan ya. Bentar guys, gua bikin raska dulu.
Habis roach ke gua. Sebentar. The rest of my life. Memusingkan diri anjing. Flipping nickels and dime for the rest of my life. Sabar ya, sabar. Yang sabar pantatnya lebarnya. Ini orang jatuh-jatuhan lagi. Udah aman deh. Ketek berarti kita. Kanan bawah. Udah di-heal ya? Oh, belum guys. Mana teh nih? Aing di wajay. Aing di boy. Ini apa guys? Do I headlight for second place? It exists for those who may one day treat its records by blablabla. Maju sini. I'm not afraid about you, man. I'm afraid. I'm afraid, you know. Wah, dia lagi nih nyet. Di ngosmo. Oh, boleh nih ngosmo. Ambil aja tuh. Naik loh. Protect ring. Instant death, beh. Kelamaan anjir. Gitu bang, kalau kata gua.
elixir lagi. Banyak banget elixir gue, boy. Wah, ini sih namanya telai ya guys. Tahu telai gak lu? Mati dong gua. Ini sih telai ya namanya guys ya. Wah, anjing mati tuh. Wah, anjing mati, cok. Aduh, ini nggak bagus sih guys. Wah, mati, cok. Wah, anjing. Wah, mati nyet. Oh, come on. Oh shit. Wah! Nyet, gak benar gitu dong. Anjing! Bilang dari awal kontol. Wah, gua gak ngesep sih telek anjing. Wah, PR banget guys. Wah, anjing. Wah, gimana ya, udah malam lagi anjing. Guys, lanjut besok aja lah ya. Anjing emang musuh nih. Kayak harus grinding dulu deh guys, buat naikin si HP ini nih, lemah banget anjing. Udah lanjut besok aja ya, gue udah capek banget. Aduh, lanjut besok aja. Sorry, gue mati. Makasih yang udah mampir ya. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.